Wapi? Acha fujo. Andiki a mohoro mekorire gatagati-ini ka ngucanio cia kanitha wa Full Gospel mwena wa Ichang'i makirutororwa kuma igongona-ini ria umuthi na gukumithio ni mwaho uria uranyita mbaru itua ria guthamia mutungatiri Albert Shoba. Kurerikana ni gukoretwo na ngucanio gatagati ga ikundi igiri, kimwe gikinyita mbaru itua ria guthamia mutungatiri na kiu kingi gikiregana na itua riu. Gikundi kimwe kirokire kanitha na giakanyira mirango na gia keri kiarukia kuburi icio na giatonya na kwambiriria igongona ria muthenya wa kiumia. Ndakora kanitha ni hinge, kanitha ya hingo itoria niki twero ni pastor ngatari two pastor nyara sejirio toria niki gitumi twero arathire njuke-ini, lakini for me ni ndire ndathi, lakini watu wanataka Pastor Shoba arudishwe PI kwenye alipelekwa. Hafai kuwa amepelekwa huko juu ya kazi yenye amefanyia kanisa ya PI. So we need our pastor. Amebaya maugite matigwitikiria mutungatiri Albert Shoba athamio gutari gitumi kiiganu, amwe makiheana mukana wa guthama kanitha ucio. Ni ndaturaga itai muhonoku no wokire gwakwa akihoera ngihonoka na family yakwa yothe. Riu nie ni ndigwa ndakarite na wakora ndaracoka gutire na kanitha umuthi. Wengine wanasema hawakuambiwa akihamishwa. Sasa ndio unaona watu walikuwa wamekasirika, watu wanakataa kuingia kwa kanisa, na wengine wakakasirika wakafunga, wakasema kama hakuna pastor church haiwezi endelea. Pastor Chomba arudi na karudi, no Pastor Chomba, no church today. Igeria ria kwaraniria na muthikabu ritina kinyanira thutha wa andiki a mohoro kuingatithio, no maabitha a borithi mahanyuka kanitha-ini ucio kugiria njukaniriro. Ona kuri uguo igongona ni rithire na mbere, ona gutuika no etiki anini metikirire kunyita itemi igongona-ini riu. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.